Ma'am, Krumzare to Nibir Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events da Mayam Butaram Okcheri. Leba Asiki state Maru in a Kerala Amadi Manipur gi Yumthang Nanan Lariba Nagaland state Anisida Pusala Hadi state Anisida 4 million Yau Bangasing Mapandaki Pusalak Patengarapa Maru in Nagaland Sika Manipur Nana Levnina Yumthang Riba states da Lupa Lak Taramuki 4 million Yau Ba Ice the Pact of Bangasing asi Box King Ahan Kanari Bangasing asi Pagal Matung 4 million Yarum Badagi and the equivalent of social media networking side Amadi traditional media in the electronic Amadi print media in Yam Chongna Nagaland the Karitoka Habasi Miam Kanare Madu Matung Tarakuda Manipudasu Haukiba Jun Gitari Kunmapanda Kui Health Department Gi Makada food security Manipurna Hairiba 4 million Yawangasi Manipudasu Lambaya Habagi Nunang Badagi box King Asing Asi Matam Karga Timbalere to Bungasing Asimak Health Department Gi Health Department the Pantukba press conference amada ngagi hari box ki ngada I expect of banga sing the thamamba thing mutu yon bada madu relax or lift or happy wafum la ngayon ba kangu sing tong yam paba pauni adu hojik su hari banga sing asi cha bada kyam yamna safe ori bage nga sing asi cha bada hojik su dumak dangerous ori bra kininga ori bra habi wahang dumdi adumak leri hari bo hang asi ki pakum phana bidam tang asi Manung Hutna studio links in lebri basi joining us tonight on Manung Hutna Hueiyen Lanpao Manipuri edition ki editor everybody Hemanta Ningomba Ningomba Hemanta Tanamokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us ngayon ba mayam sing manung damo ibiriba ko yam boja is Sashikumar ne Sashikumar busu Tanamokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Food Safety Manipur Nodal Officer ibiriba oja CH Sanajaoba Meitei ni oja Sanajaoba busu Tanamokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Fishery Department ki ko Fishery Officer ibiriba oja S Ingoba singh ni Hueiyen busu Tanamokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan ba question se kwaidagi concern department animakti concern budi ore tu bo ngasi huji pung manga ngasi numidarong gi pung manga hujik tagi pung amagi mamang da pangthok press conference ta oja isamak yobi khebri na oja san jawtla chagi aduga sum bakhu gi food kamari lena ba any complaint grievances lag pada directly ahan be handle tawnaga da face tawnaga da basi oja na jo nodal officer obimni na ahan ba question se oja da dumrak charge hujik su hairi banga sing asi chabada se pori bra handak sample khara laukalaga मजु टेस्ट of matam da sample tara thread ke manung da sample keno si taruk se positive oram me habi wafum lai positive oram means 4 million yaw me habni 4 million yaw target masi hakchang da dumak kininga ori masin takpati ngas ban to dni mamang jun ge tarik kun kumapan ki mamang da gi su adum hau ki bacha hi kaya se lesang chena koi se 4 million yaw banga se adum yana ga khara de dum char ga lakpa jala habi question dum de lere tu makata na masi thengna bi dum ta kari lak ka de habi khongthang so yam lakhot piram dum di male adu hojik ki oina क्या हम ना सेफ होरे काम बस सिचुएशन ले रखी थंगा जी फॉर्मेलिन यावा ना की कंडीशन सिटी और कोई सिचुएशन दी है कि लेबाक सिंह तो तुम ना ना ले रहा टॉपिक कम हुए अदना मसी की बतांग सिटी दा कोई राउंड द क्लॉक कोई सर्वेलेंस की प्रोग्राम हम लोग लगा कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग के लेवल पर सेफ्टी ऑफिसर सिंह की कोई सर्वेलेंस सैंपल करगा ना सिंह की कलेक्ट हो अदर नासिंग सैंपल सर्वेलेंस की सैंपल टेस्ट हो मतलब आउट ऑफ 17 कोई तरुक की कोई फैमिली लॉ में केस थे अदुगा मल्दगी दिया तो केरला की नागालैंड की हॉरफम होइबो केरला दा मरु ना फाब कोपा नंबो ngaमे मंगन ब मयाम ला मिना इमीडिएटली के दोबदे की सो क्वेश्चन हम थोरे अकोइना कोमिशन सर्वेलेंस इदी फुड सेफ्टी ऑफिसर में रैंडमली for business operator amadagi lokhatlaga lako sample and only one sample is collected by the food safety officer aduna makha ta na ngagi samanaba nature amada amu makha ta na to ko lesing the chumbro koprana ta makha ta na he na ai quantity of theory report surveillance nature of na ko gi nature of collection of the sample to the base or makha ta na changi ko na katang maning hale aduna marum moidana masiti legalize toraga nium chunna lauraga sample masing yam lauraga makata na section ye mo sangi habi concept ni ana mo koina su surveillance makata na mo su ben to gol matung deida apet idea le de machini ta thingi si aduga awareness some koi ki keno precaution ka log si habi concept chu cha po de sample kongali impal is de sample kongali ana habi sample si makata na kongal ko matam ye mo tam di negative obi फंगदबी पोट ले अदुना गसाई की अखोय नौजी लाइबो पॉइंट सिना बेन तो बसी बेन सी इन वन सेंस लिप तो दि हाबी क्वेश्चन न तुम लेबो पोट नि हाबदी एट द पॉइंट ऑफ एंट्री लाखिबो पोट म्याम सिंग सी आहा मे अखोय न सर्विस तो मतम ददी लोइन साइ थोखरे तो वे स्टेट लेवल बिजनेस ऑपरेटर म्याम लो योखरे अन कदाई दगी करीगुम कंटामिनेशन लाम त कदाई दि होर फुनाबो क्वेश्चन जे कोई फंगम नमते अन अखोय नौजी टारगेट तो सी
distributor wholesaler mayam singkina bulk to see liver ice pack fish mayam singsi number 1 moina stage changa trade entry point ama laibum pase da akoina madu sample ama collect tobani maside collect to changa disi ngasai food business operation ama document puthokadabani ma kanade laibano my posi country of origin stage ki si jaga ti phagani hawi document yagodamni lot number yagodam batch number yagodam date kya ta thajil laki document no legadam madu ki sample sing ji akoi pack targa thari posing si akoi jaga jo akam matan seal tor la ko ji kai do seal si ki kai din ma tang thei da akoi ki food safety officer concern or district panai officer si da notice piraka madu ki sample si legally akoi collect hon gade and collect over sample sing ji akoi ki very several item oibanina one time report na ta makum ani hum da koi report thar ga yam thun within 3 4 days manu da report halakna ba koi mi authorize or chalan gani department oiba adugi matungi na ko chalan to report la matung da asai gi live nga se koi release of public to thangba se ni concept aduna in the meantime okay gi batch amagi thumri report se matam khar je koi jaga to da koi gi seal to ga thambagi condition positive sagi magi seal amagi makada matam khar le report la matung da okay it is safe ha kan ma release to but if the report is positive that particular lot should be destroyed. Number 1. Legal action should be taken accordingly. Legalized or poaching. Legal simple logo matamda, openly logani, Sapiga Lagani, Mamondagi, the witness logani, showing nobody, seal togani, seal toga pochi, Montan seal toga, Yana Matunda, different left. When the tanning was a god of targeting, I don't know, Silsi Kai Copper, Tempoto Yavadi, Moine report, we are. I don't know, Madu witness, we never my own, so for a witness where Kada, watching room to Mito, we have considered Makada, which I may put it, very heavy considered when we did little open market theatre, Zara Tado, or maybe port to tea. Lahangani Karamkan, the Hamatanda, all India, food safety and standard authority of Indiana, Central Food Technology Institute, Kosiga, Pulaga, Kitanka developed. Mayamgi all India gi with Manung khakni and moi ki chi develop to matam da ngasai gi 2000 kits moi koi order to gre out of 2000 moi 200 amadi koi state ta supply to ga koi field salaga FSO mayam singina field test to copy gi pose la halaga at within 10 minutes ku bang report khangba ya gi koi level ku thora ga de shima adiga to pada kitang amu chanjal laga hoji ki achina hanu phase am khane FS koi fasai ne am tuno local lakpa sigi keno sigi koi hori irang ki base torga aduga high possible contract ama high media high company te pitho high media company in large scale sara ne detection kits aduga koi chemical yon ba dukan sing se sam others Sashikumar lai yang da yam line freely available ohelani at that time nasai consumer mana learning matana photo pairagadi man lady dukan chatlaga only one strip am satuga aina pami photo lay matam da test masam to jeraga ai okay ai photo pari habi concept se mo develop to ne siki stage baw yor ani ana hoji phawgi di masai matam nimit trangani kunni gi pot am ka akoina kitchi matam ngainari masi bawgi manung di akoina hoji ki changale pose chanan da ya da mayang public su timan ni akoina su matam ko tingami business mangan musu ya banati adigi line di yenga testing gi condition am khak pang tho matung da pochi phari harga mayam da phangan ba haji concept si makada ngasi ko gi se ko gi honorable minister amusung department ke mathak thong yam singna order doctor da ta gi room da press conference so ko gi line se ko lak saki okay adu hari ba ban asina ban lift tor pudadi relief am di lak pirang mani khoi ngayon ba kangbu da adu bu hari ba ban asina khwadi chauna numit humni mari ni mangani hai tare masida affect tor tu se khoi nga yoli ba kangbu singsu eduni adu hoji phawgi oina anoba khongthang laukhalai sigi sida kari wafam lebi adu hoji phawbada numi mari mangani sida thengnari ba khogi fish dealer singi major grievances no awaba mem se kari kari obi oja Sashikumar drak sak ya noise Sanajaoba si khoi nga yom sinda khoi di problem aso ma thangda biwa ma si press conference da to bi gra habi si nga yom singi thangda ya noise ndukse meruna numit ni mari ni mangan si da ko ngai mo sino khari chaw problem si nga si pass loading hek to ge ne in khoi impan jaga si yom matam da yam da 6 and 7 days 7 days si yom ngai da marak ta lambi da nga ni le ani si ma ma da nga mo lo to ni impan he yom no mi da nga mo lo to ni adu des
then marak nga ani ulay ani si yoga namo sonal to rolling is alis sina kun nga ben to gon mit gi ekun mangi si kyam nya mangi bo lambi de la nga si ekoi imhan yo tne da diverse tore ato auction jaga ma thajang le auction jaga ma thajang bai je gari mo do yam do do lak ani hom mari sa pri ma gari ma si IC company amona te imhan sa si company mangan company manga si loiba yam loiba padan puna re adu mathak da koi sir nga to ge sing ji yam na pesang sa pai na to na yam ke na to kang na sa te ada ai koi da pun ma so ma hana ko si mathak da lambi da lai ba nga sing sima level to re au imhan da thung ge le nga sing je au yom ya amdi nga da smile formula yaw re smile imone yaw re haibadi gi customer jariba the consumer sing nga mo le bi ya amdi ekoi da ekoi ngang sa ri si hu yaw re ko le na ko kam ma le do ni na ekoi ni yu lo ga su le bi ya de ado go men su thing ne ha ga so ko phagat ko to ga su ekoi na dukan hang mo da karam customer lak de no mo da imphan area da about 10,000 kg consumption to is 10,000 kg se ekoi to nga ice nga to re sing sina 10,000 kg sel to da koi nga si in ni ni mari to je 300 to 400 kg ma sel to da apun ba dukan sing je okay ada masida koi kwai wang si adu da ice tha ga da ba adagi madu da nong da chak da ma si lo ba da about koi lak ma ma masi we so ko de beluation potri to ai koi tanaba kanada tanaba yaba masi matan beluation ko pri se tana ga suma tamjage makata okay mangi si nga puselak patigi horga yuon ba amadi yuon ba si yauri ba thangdo thangjen to budagi horaga ice ki business to wakangu phaw yam chaw na mathang systematic result oina mayam se punna mangmi nari havani adu band se left torok pasida khara makai di sapga to bagi mong di male adu sample tara tare collect to buda taru positive oibani na hojikso adumak tangkhai mu ga tar 50-50 ki chance de leina bani na nga se le roga family yawdo rangode haba ki budu adum le do male so sai fishery department se laksaram ge kari havani hande tholei ba keno si outbreak hai ga rasman aki ba mayam da na nungnang ba malai si yumthang na ba maroina Nagaland da thom da target din ta Kerala ki policy rom da target hojik di social networking side me amse khudak ta krai da kari thoi se phat hon manina policy Manipur se am chaw na lakh re tar madu de athing bse le re mana madan miam da hojik su dum ban se left tor ga su lining ba se phaw ba khitang wa tok di mali kamai ying fishery department ki ma ke de handak thoi ba chaos hai ga dra nga gi problem si kamai tackle to bu yai kamai ying bi koi hai je ke koi au ji koi detection kit ji koi ji phangdri koi se na kan na koi madu ki department ki site ki kan na ona jari adu ga koi ma si ki kenu check post koi mau da de ki no da check mai da de ki more da de jiri da koi check post koi madu kan to na ba koi thamjare adu ga koi athu matam da koi kari gumba koi ki tu kan to ra ga di koi thu na koi madu ki detection to na ba koi department ki site ki koi kan ho okay detection thu na tong hona hamni pata sai Hemanta laksaram ge koi Manipur da su hai riba miam da sensitized to da one of the biggest role loki pase Hueiyen Lanpao ja ki newspaper ni Manipuri miam da smai to dana 4 million yo bunga se Manipur su leram ba yai lai su leram hai tar trat test to da taruk positive oi ba ha basi yam chaw na dum oi ra ta 50% magna traga su 33% mukse dum oi ra ta du Hemanta laksaram si kamai yang bi whole situation ban budi lip to re du tarama thoi negative orame adu ga taruk ta positive oi bani na miam do jikse dum nungang lai ni kan bi ben lip to we na ko do we ya okay lip ben lip to we have na ti mai do okay order do sai na so taw ba da lagi adi porai ba mayam sin do amuk test to win gam bi ya ni ai si o brand khale ben lip half ben have ya half ben half ben lip so ho ti ya re adu ga mayam da yen gi bi ya ro shi ai na thamne ba khale koi Manipur da koi miam na yam sang koi kan di sinja ki matang da poyan yaw sigi koi food ke no safety ki mari da ba laboratory ma thambi ado food analysis ma thambi na koi na takra pasi yam koi chai kun ku thang si ma da takra da matama da koi ki kan da asa thau da kan ice mall ha ba kan ice mall ado kan hai do ma ki potu yaw dien to na badu ado bokta Manipur sida madugi puthopang ambagi test to na bagi khulai si Manipur da lerem ne test to basi ngam ne aduga nga da formula ne ba formula si yam kaman no pot amane formula yaw si bokta puthopang am da ba food safety gi
or na laboratory se kai dong du no sin khoi da ai na ha si laboratory kan da ai Mumbai na tha bi ai tha re khala tha do si mi na puru se nong te aeroplane na tha gi do ni tha ro ga aeroplane de mi na a da wo ga thilu ra ga ari yom test ro ga si jor pon da tangai pha na sayolom de sang ne nga ji khoi sayol ma dam tham do ri ba unna dum tumal laga lambi da su sayol ma palak pa pha ba gi sayol ma la lak pa adu sayol ani adu sumna kan gi test of sayol ohum tor ka da khoi da pum ma pi ja ge ha bra sin khoi na department dang ni kamai to wi no sin da khoi khoi Rio si one time the lab katang thaw yati lab ani intro hum the thaw at a time ka have a rule khare lei and nga si spiritual ai tin mani report aba phanga ka madu gi matung ni yam thuna chat pada akhoi gi lab central lab ama ki nakna mayam sing coordination am tora ga yam thuna tong no gi plan am ka ki wane and number 1 sample je porani akhoi lab ta tharani adigi test only report pirin chingda ba khar lai kan lab amani su kan refer to ga to ga gi timing am log ta si sigi mo ta one time the go the sat long ni illaga madu gi report tu na collect to ga ta ga di amagi report ngai ga kitang chingna ga ama mo tha gi timing gi am sang re madu di koi praja da su or ngai mo su bia to ngam moi aduna koi gi plan ji at a go hek ko ga hek to mi ko ji gi mi nominator sat long thara ga o chi am thuna akoi report phangan ba si concept ni aduna akoi ngam di ha gi wafam natte si deida ngamni adu bu ngai gi nature of sample gi matung in ek log gi matung demand to riba condition kar lei madu gi to fulfill to ga akoi gi mayam gi langta na si one time the sat long na ko hal gi di madu ni hena benefit oi gani mi khudimak ta ha gi concept ni adu the base of jawani okay oza Hemanta report to man heavy 2017 da nga mayam ma khoi sample collection to gi mayam khangi paumi mayam yawi ai sama khawi 2017 da madugi du akhoi food safety officer amna tawbani Imphal West ki rakenom tawum tawbani bazar area dagi tawgi bani madugi sample do akhoi Manipur da tawde mapan da thai adu result kai sargi sin koyang ni adu gadi aina lai state ki interest ni ai lana interest nate mapan da thar kan da legalize obi ai or akhoi gi hakchang da Manipur gi miam da sida kainom di yaw re he adu di amtangai ko yon bodu ne amtangai ko akhoi tes sam tawhi ge ha gi nungni ni phana bagi khona bagi du di akhoi sida leiraga di akhoi kamai tong akhoi gi potu open oinga modu na sida adu gi ne ba adu uda bodu na ni aina sida Manipur da leiba food testing laboratory se asigi si akhoi mapung phaba oidra ha gi aingon da singna jaba phawoi wani da development me yam lai okay mamang da akhoi gi lab ki oiba project ama sarga akoi gi mamang submit to government submit to bi lei paisa kai ter kana koi tender ga to ko tuna khulai me am koi thungba hore na maduda akoi gi khulai sing si da hoji ki ojanu ko takpi ri ba any test of ko sang ga me am sing loina yoram ni install to ga yam thuna dum akoi gi any award pa gi men me ya gi stage loi le re sample si na han nai chahi ani hu mangi pot ni ngamam ba yarabani adubu supplier me am gi makta sam case nung lei wadagi akoi gi akoi part ki nata hai tare moina pirka da supplier de case to na badigi potu matam kara kano to gun lei ure ana posing gi thungre hoji supplier gi tender ya development me am lei je equipment me am su lani adri Manipur du self sufficiently lab test to bangam ni habani adu hoji ki nga gi mata sita koi lab test chatragadi sungya amag yaro da hoji uzan ta pe ki consumer level da ko detection kit se lagta gadi nga leram na da man lagi da nga kg amadu check to jerga masana yaw di khangjar lei bi habani madu ki detection kit to khara hai tar hoji ki oina immediately relief log no gi damakta madu chelaga madu ko gi food security ki maike di madu test to birga hai riba box mayam clearance bi ba da prasin masi development ke stage am da moi ki moi ne local ami ba stage si koi Kerala gi problem thoko di ki Kerala gi minister sina magi institute si da order to raga hai tare sigumba kitchi noina ngamagadi develop to habigi adumaina manung do moina ma tongna ma pot amkani masi posi success oibadagi moina ma fasaida notice piraga adi sing ngam habigi matam matam sautor ko pot ai concept podi ma changi ba logic ti chemically sa mana ngak tani adu akoina yam line puraga potu di technical khar changmani na ngam dawe wani logic ti akoina practice of the posi sa mana ba oiba adu ngajai ready made kit tu ti akoina develop to bodi ngam damni na ready made kit to moi digi tori potu digi lowi wakham ni aduna yam thuna di moina dum
ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ exact date puri define tawde adu yam thune da dum adugi matang dai su delhi ga su nuti gi wari sana leje ani hek phangma ga supply to biro haina request ro leini moina su phangma ga pini habigi keno le yam thuna di pini habine to yam thu bai su numit masing makti le tabani na kyam kui du non ta kyam ero de na gi ai kenu ta sum mathang kita haja okay ai khoi gi kenu se nakal ani ni lai se akhoi no ki Hueiyen cry tho isi da aseng bi Nagaland da formulin yaure ha post ma khoi ngana tare adugi matung da ni manga tawung le kan da Manipur si test tawbra tawda ba khoi khangre thingjan re thingkan da gi business mayam da yam sauna soi adu miyam da su yam nuai ta khong cha da mayam mayok nei sigi sina leibang sagi ka dugi lalono mayam sina mangi ba pesa tuna kamai to kho ka de kamai to ko de ha na legal cha khajnu adu ipot na ta ai no ji laksa to sina ngasai akhoi gi Manipur si India gi mang da nga kwai da gi saba state se ai di si wor ngai khali Manipur ngai khali yeng sebo khoi hek po da you are hariko you are hakan si da khoi mayam yum mayam si loi te khasu ipai phun hare me si sanga hai ni sa ka nga ga sang le hor ga di khoi si yare hai ni ai gi yum du te khasu yare hai ni yeng si ada gi saum bada matam ma da ni ko saum bada khoi saram tare ngaram tare ne salami ni mi si po pa da gi hore nga sa ba hore si ba su sare nga tang bai sare ni ko ada gi di yo lohong kai hong bagi amagi yum sanga bagi ada gi di na hut nareng tam bagi nga ji si ne aduga nga yo pana nga ni si de shalakre adu yo oje khoi na haye nasa gi mapan da gi pushala pa nga si ai di formula in da nate ai di hu yaw bi wa ne maram di ai khoi semiology singology si ne ko na semiology si da nga yo si ne okay fishery department lei si da yo ngadra hoi mo ju hol bu de horan bani ko yam horan bani ya khori have di tai aduga somna kan da nga gi pothok ti adu mo ju hengalak pa pudi pokal mai mo ju dum kha de dum horan bani horan ga su pothok ga su demand to di pi bangam de mo jikse lai yo akhoi nong kano da sahi ma da khoi na sarang da darkar mathau ta en khal jai di 40 metric ton gum ba 1000 metric ton bu ora ara nai khali chara ko nai khan ba da ra khali ado akhoi gi scenery side da phangi sin da 30 muk tani phangi je aduna yam sauna difference lei difference ni unna yo ma yam pusala je dune ado gi machine na nakal ama da su kana bu lei ko kana ba kana thau phang da na ro ma ya mi de sing khar di thau pi ri ne ba nga ka pi ku bi tau ma di ado ra ga su scenery ya kon ti ro akhoi gi semit lon je kamai tok da na akhoi develop tok da gi sin akhoi nga yo ke ya di okay nga yo te di yeng se matam da haramini pukri ma khongba lama yum pal de haramini pukri ju leite khongba ju leite hoje akhoi kamai ga akhoi kamai nga kra yo tu nga yo khong matal tari to basa akhoi nga yo biri ba ha oja Sashikumar respond to bin man hai akhoi da maziki akhoi gi Manipur da laiba under gi laiba nga se masi under gi all India supply ni all India Manipur da nate north state nate all India supply si mathak da Bangladesh Maldives Sri Lanka supply to adugi matada western country da ekhoi khajing ji supply dori khajing ji well quality yawi mahau le na India khajing supply dori masi India di salin ko masi haiba formulin yawi adugi ammonia yawi haida gadi western country da ekhoi cham jam hygiene lu kangu ni kodam mo ngasi de tha taru ki mamang da koi hainong da tin yaw ba ye khoi India gi hainong si ben tawe hainong Australia da koi India da gi pugi ba hainong si tin yaw ba sulu khoi gi sam na khoi muni haina ba khoi meteron da madu tin du yaw da India gi hainong si ben tawe bas adu ma hygiene ko ba jaga ni adu ekhoi adu gi lam sida ekhoi gi post product si puri ba adu gi product si ekhoi state da Manipur da lakma tan da hai posak man thoe ba osi atopa state da mayam tori ada ngangi ben ekhoi gi Manipur da thingai ma wena na aina thamjani osi Nagaland si andha kanun hai ba lam ni kanun si tang ham sat lam ni saka ani le lam ni moi khoi ekhoi gi jam jam na ba yam tin khena gi ni ekhoi da number 1 ekhoi da yon jari ba sing ji ekhoi locality ba sang akani koi mafam si da pok kun mafam si saw kun mafam si ni wa akani mo khoi da yol sina Nagaland gi nan local pa sang ya moi locality mi sam na te moi ni jol jabani mo khoi da to e tu wa ekhoi da to e si yam ti khena ba ma le bam thui okay moi da di paisa gi demand la ke bi wari lei to si thok tri mang da ade sahi khuding gi moi da paisa pi bi wari lei wari si jang yam lei okay mo se ekhoi no hai ro si yam na te adu wari ma khat ma yam lei adu na marum warga nga gi ben se to ne o jin na nga si gi sai pi nga sai pung ani gi ngon pre ko pau da Nagaland gi lokal pa nga negative tai Guwahati de local bawa negative tai no de pola kre
hai posisi uji ngal bi haidu re loiba madu yombi adi family ngawi kolen ma'am action ma'am tok thore usne reason da negative le masi posi ekhoi na naina hoba ma changyo kem naina hodu masi kono su thorpu yari masi ekhoi da masi para mo hosi thana bo state da tawe hai duno so ekhoi da tok ya da ma'am le su ne gani no to da nagaland si nga sa bolam te sa nga da kanna sa da kanna base to ekhoi da nga si para consumption am wamba adu nga se pumningai khone kemri lapul loibo to wan supply people ngam da nga phang da me op me ham koi loi nang na khap nga khne adu sigumba lamchi da sigumba poyan tan torong ne se thajability adu locality da kitan la na legi ba jaga da silong do kulo to kana kum ka torong be madu ai khoi gi nati na ai thabjage madu mosa mosa gi mar nai ko pham ne si atop state su torong be nga yam sa da bolam da nga lakslaga ja ja torong be adu nga pu thori ba andhadagi hauraga akoi manipur bawudi yam clear cut sig ma tu umba lekti koi nga gi demand yam jamba supply ne wat number mo iduna lai nga sisu adum lak paga logi bana han manina so aisida nga do kuina thamna gi tamakta taga te na gi dong formalin hapa adu yole bagang usna torngone hebagi chance yam na nem gi reason se sim lare thuna loi banina reason number 2 yole ba missing ase koi lamdam se gi mi nga to ibnina mokoi masam su jaga dorbe masam su yonga da basenja oibni so aisida atop state sing da magi non indigenous people sing na yonba nga yole ba kangu da thammi ba band du koi manipur da thamba band kitang khena ga tra act to da magi maya kan bi chance kitang khena ga da habi wafum duni leri si adubu act ama khatang oibni na chap manana yang par habi wafum dum di leri adubu so aisida nga gi chance koi manipur da mathok ta je chahi mada nga si punna kg crore manga ga lakh kun mathok ta bada koi kg koi lakh kuntra lakh ahum hai tar kg lakh ahum si koi manipur da puthok cha bangame duga kg lakh ani sina koi mapan dagi pusile hari aduna lakh ani gi award pasi kg da madusu crore hai ge dawni koi crore ahum si manipur di puthok pa duga crore ani sina mapan dagi pusolok panina masi gi award pasi mdi chaung lari aduna award pasi mengkhat pa targa dinga sagi formula gi case khara makai di handaba yai masile facility department yam chauba role amadi leduni madugi matang da sulak chake break yam tunanjara ke impact news mengta Welcome back. Adon ekbro se Manung hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung hunata ngasi khanajar me basi Manipur da 4 million yauba nga lak labra habagi aki bale badi maruna ko yumthang nariba Nagaland da 4 million yauba nga mayam lere me habagi paulak padagi how khiba jun gi tarik ma panda Manipur ga mena hariba box ki nga sing ice na pack to nga sing asi thingure adu ngasi dagi khara makai di haidi pusalak pa yani adu ga test result lab matung da hariba nga sing simiam da yon ba yani habagi phawbagi di ko gi band se lift tawkhre adu half band di udumag leri haba tar pusalaku targa khudak te yon be atabagi apan ba adum leri tuna nga se pusalaga kuina pan lai targa madun mu apu manga warak pa targa de miam lai matam da apu manga se sa targa de hena madun hel harzat oigadra habi question duni plus formula yaw manga sa badagi hakjang do sokat ba du dagi hena apu manga sa badun hena so dra habi wahang dum se leri adu hai ba issue yam se thohon logi hai targa di state ki nga gi deficit leri si nga sa ai break mamang sa ki ba punna chahi gi oina kg crore manga ga lakh kun mathok ta bata kg crore ahunga lakh kun se manipur puthok che aduga kg crore ani si mapan dagi pusile habni adu hariba kg crore ani si mengkhat pang amagadi warro habni mamang da ai break matang dai uza oza Ingoba drak chake koi fishery department gi hariba kg lakh crore ani gi kg crore ani gi award pa aduga metric ton do organa koi metric ton lising kun award pase masik award pase mengkhat ke hai targati kari plan packet pri taza bata koina lampel da koi fish production unit ama sangut ka dore 1.5 crore gi centrum thadar habgi tazare madu lakh targati almost 1825 metric ton se chahi gi ena puthok ngamani maduna almost kasai crore kg ani gi maya du yoge dore crore amaga lakh marifu gi chang puthok tore maduna puthok targati adu kam kan do loi bidor ge fishery department si katora lei habi question am sulak piri so ai se gi issue tholi si fishery department si am chauba role am le rabra habi sin kari habi ni hoi haijage ai koi gi production se koi gi 32000 metric ton up to March 18 boki kanani aduga koi gi requirement na 42000 metric ton ni okay 42000 gap si 10000 metric ton ni adu masigi kano si gap lai ri base koi madu hen puthok na bidong ta koi scheme khara paithasari koi gi RKBY andegi blue revolution masi kano toraga ai koi madom da kano toraga jiki dana takpi gi ba fish meal kano du su koi nga gi production si kano tona ba ai bidi maroina ai koi gi sidai da nga si growth lai tri si fit si koi si da phang da ba
ꯐꯪꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯤꯠ ꯃꯤꯜꯗꯨ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯔꯦꯠꯇꯨ ꯍꯣꯡꯅ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ 56,461 ꯍꯦꯛꯇꯔꯅꯦꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 19,200 ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯒꯤ ꯌꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ scientific method tawdana kano tawragadi akoi gi production se akoi highly naksagani aduga akoi gi yoiba farmer sing su akoi pit si marang kaina hong na phangagadi akoi manipur to phangagadi agi production se akoi soidana hinkalakani hai okay nga yok pagi mafum se am pikna leiba aduga nga gi ngasai gi chara hai gadra masisu wat pagi issue ma leido mari ha ojam thai blame di tong ai tong ai lite aina sum uji ubai wani ko masi kamai to sigen khana ya da hoi akoi gi kai chel si da ba akoi gi nga si thibu kan local nga hai tare ko sari yok nga si hojiki matam si nga yok matam si hobada ngai bra sing ta ba inau ta ba gi sai oi bra khang di kg ma ta ba ro thing ti hojik nabi sabi da akoi gi kg ma ta ba phangi aduna imung manung da thok pa thok wa thok ma da hojik si manipur gi se da mayam se da nga thoi fishery department na pi ri mayam puthoi hai si kamai na puthok pano ayeng chakhu ma ya da dum khara puthoi ko puthok te ha de khoi da puthoi khoi yai ado khoi ni tat pa kang ba nai da na sin ri ba pot amani na hojik su kg ma ta ba ro pa me ba khu si kamai ta go do no ha bu department na masi gi post am tang khada bi wona ai sim ta appeal tong bi wani da okay fishery department gari respond to bini masi kano to buji pitna phangi ba kano se koi masijak bijada bagi ne masijak si sam koi andra rom de ki puthoi basi kg gi matak ta ba ahum ta ba mari ta ba ngak ta ni adu mkhoi gi di pitsi yam hong na phangbani na moi da puthok cha ba kano ni na ai do ai khoi si da di pit lai ru de rupa kuntra gi matak ta ngak ta ni 40 maya da pi kg da madu ai khoi si da di kano to da bani na koi haulik sem na dak fish meal kano to no gi 1.5 kano ma koi kano to re madu si to raga di koi farmer sing si da koi hong na ma si kano to raga di koi agi production na de gi growth tu koi nei ne khanse okay fish feed production lampen gi se laktar ga di okay mata je te um da khamse hai bion sai gi mapan tha ba ko pi phawa phatabi wa ko mayam su pan bi gre nga da akoina sum discussion chat pa training chat pa natraga mapan gi lam da koi da meeting to chat pa da just information phangi si nga da formalin gi amagi wa kom natana mycotoxin lewa wa go mukari go de yaw go da toxic substance nga da phang gi incident lai re masi ka mainu ore ke hai matam de da mapan gi lam da koi na tha do sample ma ground sample ma hai bo pam thai moi ai ka mu reject to thore moi ki ppm parts 1 million gi level do akoina tara bi moi na tranga hai de kitang khena ba de gi reject da to jani moi di torogi pot si la am tung da dumping area se hoi somdana level ne moi khodi sin ya na lobo ada sikum ba posing adi reject to posing si kadai da ke do ga tam da nga gi fit kana mom no on thog nga da pije ba yawre ada nga sai gi ineragal la iba toxic iba poto adum changa ga potu da yawre gi incident lai ana nga gi particular sim khak tor ga sida tawni ha gi wakham na te gi ang tin section ma pa am kham ada nga da so mu formalin ga ammonia da ga nati gi lai condition se antibiotic in fish okay chiki darkar la am ana koi da fasai ne bi guideline se akoi gi advance or nature gi matung na high tech equipment siznaraga antibiotic in fish test to hagi guideline bau lai an nga sai gi nangi formalin na targa ammonia du ti nga sai gi antibiotic tin mo chilaga yam lai na chakki bia gi room le madu ma test to gi facility le traga di okay nobody will detect aduna madu gi high equipment sing do all india gi scheme gi makha da akoi su adu du sang sai antibiotics se yaru taragadi sai formalin na targa ammonia se yaw job targa no test moi happy ma thok ta dre nga antibiotic ka pa lagadi lamsang la ko ba ngonda develop to ko de mahi mata ma jam da ma tawra roi okay antibiotics se ka pi targadi adu kum bagi sam keno ba ko wari ba le re adu ba gi level long na sangjal lo hai na fasa gi guideline le re bane fasa gi guideline antibiotic ba ba ka pa ya bagi mai ke da sangjal lo loi se poil ji habi wapum duni no adu thing bagi ka pa thing bagi ha bagi oza hemanta gi keno ne report le bi habi hojiki waham zurni ko sa ko ya to ko gi sahi tara hen graba ko 35 sujala ba ko manipur da lei ba ko gi food safety gi laboratories ko gi laboratory food analysis masa bang ni ko gi manipur gi yam tang na phang ba pot na mani si pot se
ado mongonda loi ma si ministerial power pai gum jani mongonda ma yang ngam jani phamjina ni ko mana na te gum ngam je ado hujit lei di sai khoi government sina khoi gi hakshel gi maram je yam kan na khoi kano si mi yang sang da bodong na to si yam ngai ki si yekse sai gi mayam no jingan le si di kanu gi wani nga na ta ba khoi more rom da gi pusalak pa haino wati rom da gi lak ko mayam si sida khoi mayam loi khange mayam singna ya masak mayam yawi adagi khoi nga sai kano sing tu na khoi na cham na heta hangmada noi kano sibu more da hangini ko nga kano hainu sibu khoi na sa bada masi pose yam yawi hai kamai toy noi sibu yaw do da piwa kada moi kai mai di min tara ta ising da tingwa do kai dog dam ni moi na hai means other the kind of ya le have ta pone have stones shinde ada na lapoi da yan bagi port le re khoi impal su phare hai bi adagi di india rom da sulai quite section ngai oil di mai kanu gi khoi oi wai sing je hana di mainland india da gi manipur da posala me bo housing na mainland india gi post sing ji sumna kan da lakaya lak tre mori room da gi loi lai hai no da gi adagi di awa thabi da gi sampra da komla da gi loi lak sale lai post sing ji khoi kamai tong na taste story gi sing taste of di koi taste of de koi hu pijari ne kana na pijari gamen na pijari hu pijari ne okay hu pijari to manipur gamen hu pijari ne ba nga khakta na adu kayam kuina pijari no sine khoi adu na ne yang sai do asagi food safety gi keno se asma pangan kankhala batai phade adu ga maru oi di food safety ma pang kan bai se laboratory sine ba laboratory se koi keno da ai di world class to ohin se sakala ninge ba koi mi matik sana lobiu lenga ki keno da gi saning ba sasak gi no saning to gi no koi haksil sine ba mi na hakshel gi matang da hai ro gan mi gi di kayam thina thagwang ni samtam ni yeng se ba doctor amana mapana doctor oi ba england da mara khoi magi masa se khoi gi sinana ba yopi na ba hai tare ko mana official nge da masa ji hatang yopi thapina le na ba gi da makta tolo pi kan da doctor gi tolo tum mo na pi dia de na to doctor do office ka de tu e ko thadu e amai adu matam per tu e sin le ne mi gi makul se khoi sai tara mi gi kano si kanin de yeng da dong to si nuai ti si okay lenga ki khoi haksel gi lamda ka hai na mieng chahling hai bani khoi da loina mo hu pijar ga kyam kunal thamgi no habi hang du matang chida khoi gi nga yom biri pa tu su nga du da hu yauri hai bagi wa khum lak pade ni nga yom ngong le phan biri ba khoi uza Sashikumar lak chen nge se khoji nga yon ba mayam si gi oi ba khoi gi apun ba ka tare apun ba kaino se apam ba se karino khoji ga men gi mai ke budi half band budi thambire half thadok pire si sina kyam kunal haidi yam kuin di le ro habi wa phun thamre kyam kuin jon habdi haidri hozik taseng na thangnari ba grievances si yemuraga kari lengar tagi apam thambi okay ngi mauna na koi manipur gi praja sing hai da yam koi na hang na wa hang lei apandi la pa ais gi nga si pumde khote adu ai koi gi loking ga na te pummi kholen hagen ma yam toin hagen ba consumer consumer da hai wa hayam lei okay ai koi gi mapan de gi hai da re to jeri ma khoi na mapan de gi uzari ba nga si ada tasena phadi ngai da nga si magi mathi mei si net amade net singom yaw ni ni ko osit loiba thamaga magi mathi mei si loi phaidon doni 3 days tham doni mai process am dei nga si phadi ngai si mathi mei si mabuk ta kai mom yaw dre masi test of doni koi manipur masa andhra pradesh ta lebe yaw mi koi phajana scientist hoina we phajana koi ai hakthena no wari chana we when smile to one smile si process na phagani adi matu da phagat pe yare kan da to woni phagal matu si yo na pore matu da koi da si gi mayam sima koi parjan khang do le koi nga pum do maram si number 1 koi gi mi we su cha we su ya na pum si koi gi ukki jaga si foreign party kan mayam jaw ba jaga si ya na pum si poji pura yaw dro sit na da adu eyes the person pick to eyes pick to by see eyes na pick to we ya si w eyes one height adu eyes nga yu ba ani system le aman eyes to aman freezing to ba ani si w eyes one p aya eyes na pick to we ya aman freezing to nga si one ya guarantee dai masi ju moi people one they are khoi Kerala University of Fisheries and Ocean Studies da si vice chancellor people Manipur da tharpo si le 2013 da tharpo ni si project da Manipur da lai nga si pek tori ba ai si adu adagi khoi present to ga elisa lai sareng lai present to la ba adagi ro test ni mai experiment ira thani ya dai masi adi ya ga thara ne si process si western countries sa ne ini sa western countries sa sareng si khoi Hong Kong yam kan di male okay
South East Asia jaga India dana Manipur and Punjab yang kan di Manipur sering si sama hai man si loi ba tesi to tha wa kane si po si ai khoi da yau tia si do ada ya lo pi lo wa kane si po si ai khoi da kan so jaga ngai ai khoi si nga yu ni pe gon yu adu masi adu ga khoi ke no khar wa pa le su lai nga si ngam do khona ba adu gi yuondre wa ba yuole hoi kana to ba du ba sim hom de le ka mu ne man ba se yang pakan ma pu kan ma pasa amun na time ban to bu san ni time bon sim ni yol hom de ga di ai ko se bardan la sa de ni exai tan de company na te company mai ma le am company advantage no ding ngai na ma khani ado mayam si ma ta balancing the put chan ko na ba ko awa ko sam ne matang si dei na okay have you organization de su wari san na den hai ji si thare ba lot natra batch number du ki oiba set ke pot ama contact tong na pau pi ga pi de pi ra pa matam dei da som na kan gi lobby ni ba distributor editor ba food business operator na yaraga di asom na kan de gi mi ri de gi ai nang gi si gi thag ri ba lot number batch number si gi makha de chakki ba nga sing se they do not contain any chemical adulterants ka have a certificate to adu ga loina ra ka lapta ra ga di that is why am phava pot ne ba madu अखोई नदी डिमांड तो दोंग नती आई नदी डिमांड तो और अखोई डिपार्टमेंट डिमांड तो मसा ही वेना सप्लायर वेना बा लो गदबनी है अदु लो तारगति मदुगी बेकिंग अमसु मा लेनी मंगोन द दुआई जब जोन बता हरावना आई पॉजिटिव फरे हाबिगी बेकिंग अमा मदु कइबा एत अखोई न ngasa inspection तो तम द टेस्ट तो तम द मदुगी पोतो यम तादी कंपनी शुड take the responsibility in gidone mangonda adugum gi pot amak documentation sangi heba ana documentation yamna darka oiba area oi koi thara iba so supplier sing to na claim to target for example andhra pradesh ki koi company am su claim tori koi nga sing si northeast ta formalin yaw ba case la have si hawks ni koi se di loi lab test or ka tha gi ma atre habi wahum lakne kari ba tha gi target di madugi certificate pi koi lab test ki authentication certificate yaw bi target di yole ba kamu da su makha tan ma khoi da claim da wi ai no si yaw ri ha bagi adu am jam phaja wafun adu handa ki matang se tarik ma pan gi hoi order tholok pese da mayam gi question am di ozada tum lakpi ri hai ter hoi nodal officer oi bini na kamai no nodal officer na handa ki ban se kamai tok chela ino mase khoi gi food safety gi commissioner gu mataw gada bana tabra kamai na hoi nodal officer na tawri no ha bagi wang am di miyam de dum lai kari ha bini ozada che matang se da akhoi gi information khar collect tore testing report khar lai re adu mayam gi ke lai kari gi web mayam lai an order putting hi mamang se da koi ki di head high tare honorable minister na discussion am to mai se ma discussion to da to pa sifai gi mi ada to minister sing mla sing yaw adu ko discussion to re cc ko problem le ada sarkar ji di sai testing ma tan public ki yeng ga do view do moi ki concept ta praja gi oiba mi yeng ama praja gi me am section me am de gi somesu mai koi po jo myam gi happy like that pradan section de ki query myam jo mangonda minister da kana hairuni concern minister da already claim ji lai na la pa na sai gi sigum to ni gi ko to ko to myam le the findings kai le sigum chingu ching na di le sa ani smain ko ande di smain to si nium chum na kai no to raga sin bia ba lambi na ba da koi pang tho de public na koi da kai to da ba ko gi khan da ba kai mong ko ugi do re na havi concept makha da adu gi mi makha da as a nodal officer moment man instruction period adun order is koi panse is directed by the concerned authority haira ga koina koi engon da du kai no certified to ka to thoki bani nodal officer moina sin okay lo salak pas dai oja ingoba du lecture ngi sai nga gi awat pagi do hana metric ton ko gi lising kun muk le mo lising taram tangi awat pa oire taram tani mapan de gi import tor tu chabni adu tara sina mu yam chaw na nu nang pon gedra bni adu tongan ba differences lei handak te ku gi tarik ko mapan phau se di lakh kun muki ko deficit dum leiri mapan de gi metric ton lakh kun muki dum pusan mathak dari habdi kg crore ama ani sidi mapan di puslo mathak dari adu hoji odan tak pisina kg crore ama khatang habdi metric ton lising taram mathak tai habi wakum thambiri so khenna basi masi menkhat le habi do kamai habi do me khala koi 10 metric ton gi awat pa shortage lai ba se ai koi sida farmer sing da koi kano technical guidance bi da moi da kitang kano tong na improve tong na ba ade koi fit ka si hong na phangang laga ai koi masi ki production do re si hen kan ba na koi kan na department okay metric ton wal lising taram tang ha ri chahi gi wena sahi gi wena to koi yuali ba koi yam ba koi oja Sashikumar da je
चौरांगना मसी अवाद पसे क्या हाई रिस माइना लेन खबी बरमाई मसी डिपार्टमेंट लेपुआ nga yo ba khuna lepa ni ya khayam ओके ekhoi chorna masi ku security ni asina koi business sing ni no mo da gari mi cha ओके about 10 to 12,000 kg ओके pandi tham da gari kun tham hot piro kyam yamangani yang ro pisa ni ekhoi lo consumption to wa ni ekhoi consumption to ko pisa ada sa sa gi ni yang ro pisa ni ado si fishery department lai masi on holang ni thaz de ekhoi lai ba gari kya lang ni khangam dum thaz de ado masi chakku me ya de holang buda chakku me ya da mapan de IC gari kya lang ni hai ji ai happy to holang ni adu de to de ngasai 360 ga no fishery holang ni thaz de masi hot hobby ma ba adu ga de ekhoi na ta na yang gan na ekhoi gi pothop pothok na ekhoi si ma pa nga ga yoni mu jan ti ta sin ekhoi iram dam da thokjaba koi iram dam da koi thawp phang la koi nga yom ba sang da koi de kitang pa yoro gi ba halam sin de kitang sin na koi da hai ba no lai lai su ta ma nga yom sang i du nga hin na mu kana na ka da ato ba thawp to ya na koi sai ba ena koi da lai ba consumption chang koi da season na yom yam su ga si su to bi yam kar ba man ne khal ga sang jara ko ne ato bu kar ba ma yam le me ba ai si na da ai ato bu kar ba ato ba da thawp kha ga to jar mi adu loi thado ga ai na nga yom sa ai apo ba ba na bu nga nge ai nga yo mo nga du su nga ati ko yo ne hai ba pum mangol manga da ba ingon nung ni loi sak ka da thabak to ba hona di na hai chai ne ba adu ko na honaru bu na mahi kha ga chajar ta na ko na puring chang na thabak to ro bu na matang matang la ko na hojik ti ai ko na jis ni ai ko gi manipur gi fajar ba fresh water si gi putor ko nga si mau yang ni bu si dai da ai ko na yuon ba da ai ko chau thu ni yon sa ngam ne po se lai to ni ओके nga gi demand am chauna leri aduna akoi gi fishery department su practically day to day life ta nga gi demand se kyam yam leri gi deficit kyam yam leri ga su hotpi bu mathok tai habni aduga leri ba demand si mengkhatsa ba ngam tar ding asi gi khoi gi formalin yorum ba aduga atop tongan tongan ba chemical sing yorum ba adu thingnab gi damak ta madu check tok jan ba gi damak ta detective khoi gi ga tar testing kit na ching ma khoi mathok tari ba si detecting kit na ching ma mathok tari ba mathok su taram da ba yai adu bu lakhat ba numit khara sida soidra ahong mu mayam di lakto male hari ba detecting कोई टेस्ट किट नचिंग मैम लातना कोई इवन कंज्यूमर ना मिचम ना लेजब मतम द मसाना टेस्ट तौजरगा ए ngasi ngasi madi soidre na haira khangjaraga laibasu yabagi tanjabuti yorkine du hojiki oina di adma khar makai di nunang budi leire ngasi onti manu honki thamse matang sal listener ge ngasi thamsi da tong tong input pi gi damaktai wajamari babu thaga jo phondok cheri appreciate your joining masini ngasi ge manu honki tharong ngasi ge edition se karam to bi khode khan bir piyagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natra khoi gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to bir ka comment am the feedback thabir piyagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kharumjari